mateka umwigimbakirwa wa Yucatan uyu munsi nuherereye mu bihugu birimo nka Guatemala, Belize, Honduras, Mexico ndetse na El Salvador ndetse n'utundi turwa duto tugaragara muri Amerika yo hagati. Gusa igihugu kinini kibarizwamo ni igihugu cya Mexico. Ahangaha niho havukiye ubwami bwakomeye cyane mu mateka, ubwami buzwi bubiri, ubwami bw'Amaya ndetse n'ubw'aba Aztecs. Abangaba bose ubwami bwakomeye cyane mu mateka buzwi kandi bwagize ku bihambaye, ndetse n'uyu munsi ibirori by'amateka yabo biracyagaragara. Aba Aztecs ndetse n'Abamaya usibye kubindwanyi banakoze n'ibihambaye bifitanye isano n'ubwenge bukoreshwa uyu munsi. Icyo wamenya nuko abo bagabo bahambaye ba Aztecs bubatse za piramide nk'iziboneka mu bindi bihugu bihambaye birimo Ubushinwa, Misiri ndetse n'ahandi hatandukanye. Aba Aztecs ndetse n'Abamaya kandi nibo bantu bambere ku isi babashije gukora icyitwa ingengabihe. Uyu munsi yo tugenda yitwa Gregorian calendar cyangwa se ingengabihe ya Gregoire, nyamara bo bari bafite ingengabihe yabo n'uyu munsi igihuza neza n'ibihe isi izenguruka izuba, bivuze ko ingengabihe yabo n'ubundi nayo yari ifite iminsi 365. Ibyo ni bidasanzwe by'ubwenge bakoresheje by'umwihariko barebera ku isi izenguruka izuba ndetse n'imboneko z'ukwezi. Aba Aztecs ndetse n'Abamaya bakoze ubwami bwakomeye cyane. Umujyi wabo mukuru witwaga Tenochtitlan, aho ruherereye uyu munsi n'ubundi ni mu gihugu cya Mexique. Aba Aztecs ndetse n'Abamaya kandi bari bafite ubwami bwakomeye cyane, bagiraga imana basengaga, bakagira ukwemera kwabo kwihariye, ndetse uyu munsi ugiye mu mateka wasanga bita American Aboriginals cyangwa se abanyamerika b'umwimerere cyangwa se ba gakondo b'abanyamerika. Gusa uyu munsi icyo twiziza gikomeye, uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu n'umwaka mushya ugendeye ku ngingo y'aba Aztecs. Ikindi ukwiye kumenya kidasanzwe kinatumye tuvuga kuri iyi ngingo y'Abamaya ndetse n'aba Aztecs ugendeye ku ngengabihe yabo, ngo nuko isi yagomba kurangira. Ibi byaramamaye cyane, biravugwa ndetse biramenyekana ngo kubera yuko bagendeye ku ngengabihe yabo itarakomezaga, yagarukiraga aho ngaho, ngo isi yagomba kurangira tariki 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2012. Ibi byaravuzwe ndetse abantu benshi bashya ubwoba, ariko nyine n'ingengabihe yabo yagarukiraga ntago ari isi yarangiriraga. N'uyu munsi isi iracyariho kandi iracyahagaze bwuma. Uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu wari umwaka mushya hagendeye ku ngengabihe y'aba Aztecs ndetse n'Abamaya. Uyu munsi mu bwami bwabo ku myaka bari gukoramo ibikorwa byabo bihambaye mbere yo ubukoloni bw'Abanyaportugal n'Abanyespanye bugeraho ngaho. Uyu munsi wabaga ari umunsi uhambaye cyane muri ubu bwami. Ikiruhuko cyabo cyitwaga Yantriki Zwitli, ururimi rwabo gakondo ndetse n'umunsi rugikoreshwa bwitwa Nahuatl. Uru ni ururimi gakondo rw'aba Aztecs ruvugwa n'abaturage uyu munsi mu bwoko bw'Abanahuwa. Uyu munsi n'ubundi bagituye mu gihugu cya Mexique, nubwo uyu munsi rwivanze n'Icyesipanyol kubera yuko Abanyespanye ndetse n'Abanyaportugal ari bakoronije icyo gice mu myaka y'1300 kugera mu myaka y'1521 mbere yuko abazungu bahagera. Aba Aztecs barakomeye cyane, bagira ijambo rikomeye muri Amerika yose yo hagati, baricaga bagakiza ndetse kandi batambaga ibitambo byinshi by'abantu ku mana zabo. Gutsindwa ku rugamba byaga bivuze ko bari bugutambe. Umwaka wabo wabarwaga ufite iminsi 365 ugendeye ku ngengabihe yabo witwaga Ziupowali. Iziza umwaka wabo mushya witwa Yantriki Zwitli byabaga mu ijoro ryo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu. Buri mwaka nyine habaga ibirori bihambaye bikora mu mijyi yari ikomeye cyane, yawe yarizwi nka Nuapan, Huauchinango, Zicotepec, Zongolika. Uyu munsi iyo mijyi yose ikaba ari imijyi ikomeye uyu munsi n'ubundi iherereye umunsi ahubatse umujyi mukuru w'igihugu cya Mexique ariwo Mexico City. Habaga ibirori bihambaye, akaba kwita amazina abana bose bavutse muri uwo mwaka. Hakaba kandi kwiziza ingo nshya zavutse muri uwo mwaka, bivuze yuko niyo umuntu yarubatse urugo uwo mwaka utaratangira, mu ijoro ritangira umwaka mushya ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo nyine agomba gukorerwa ibirori nk'aho aribwo yakoze ubukwe. Havuzwe ingoma nyinshi, agakorwa imihango itandukanye, ariko by'umwihariko baba bararwanya intambara, bakari ibitero batsinze, bagatamba ibitambo, bagaca imitwe abantu bafatiye ku rugamba kugira ngo bature imana zabo ibitambo by'amaraso. Buri mwaka wabo wagiraga ibendera. Ku mpera z'umwaka muri iryo joro umwaka uri kurangira, bafataga iryo bendera ryarangaga uwo mwaka barangije bakaritwika, hanyuma bagaha ikaze umwaka mushya bahita banawushyiriraho nyine ibendera ryawo rizawuranga wose. Ubwami bw'aba Aztecs bwaba ubwami bwamamaye cyane, bugira n'imbaraga mu myaka y'igihumbi kugera mu myaka y'1200. Ingengabihe bari barakoze ikoranye ubuhanga buhambaye, bari bayanditse mu buryo bw'amabuye, byaje kwitwa n'Abaespanyol Piedra del Sol. Nuri bandikaga ingengabihe yabo bakabasha gukurikirana ibihe byabo badasobwe na gato, kandi buri wese uri mu bwoko bwabo akabasha kumenya ibyo bavuga. Mu myaka y'1790 nibwo Abanyespanye bari bamaze kwigarura Mexico, batangiye kuvumbura ubumenyi bujyanye by'umwihariko n'imikoreshereze y'ingengabihe, batangira kuyiga baremenya bafashijwemo na bakavukiye muri ibyo bice. Mu mwaka wa 2012 wari umwaka w'iherezo ry'ibihe byabo. Uyu munsi turiziza umwaka mushya wabo, nyamara bo ku ngengabihe yabo imyaka 12 akaba irangiye, nyine isi nayo yararangiye. Gusa ibyo ni ibitekerezo by'abasesenguzi b'ingengabihe yabo, kuko bo kugera tariki 21 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2012 n'ingengabihe yagarukiye, ariko ntibigeze bavuga yuko ari isi irangiriye. Ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri Abamaya ndetse n'aba Aztecs, icyo wamenya nuko kuva mu myaka 2600 uhereye uyu munsi ari abantu ba mbere bamenyekanyeho kuba barabashije gukora ibyitwa shokola, gufata kakao bakayitunganya, uwo mushongi wabyo bakawumisha ukavamo icyitwa shokola. Ndetse za shokola turya buri munsi inkomoko yazo niyo ngiyo, isi yose yaje kubyiga nayo
igendeye kuri iki gihangano cyabo cy'uburyo bavangaga kakao bakayivangira mu bisa n'imivure bakayitunganya bikazarangira ivuyemo nyine ikintu cyiza abantu barya by'umwihariko bari kwishimisha mu birori. Aya ni amateka ndetse by'umwihariko amateka y'abanyabwenge uyu munsi batazirikanwa henshi ariko babayeho kandi bakoze ibihambaye. Uyu munsi ni umwaka mushya wa Aztecs ndetse n'abamaya. Mugire umunsi mwiza.